Mukaba muti abasebo ni banyabo kansuenti muli bulungi anti channel yaife ya Dr. Hussein Nsonga ku nsonga efuse ensonga era nga abakulunga woli kubabona abakulu batandise okubanga besoolayo bakati ekitofu Dr. Hussein kye wakoze n'ekyo wulira soko wulire. Yeah man, Siddiq Focus, the lyrical boy ni Dr. Hussein wano media nsonga ku nsonga tetuvaawo tuvaako ku mukutu guno. Yeah man, sabula boneredde kambere ku channel yaffe channel yechaye Hussein mbera ku channel ya Dr. Hussein nga ngoberera bintu bingi ebinyuma n'akajanja ke vibe soko bone abasada ezira kuzikiza tetujja kuzikiza mwita abembi abasoga tubimale era kiwerabira wano wenekumire ku channel na wali omusada atero okulekulako embakange kalembu nakanga kali tumbu nali manyi byange byakutemesa. Yo, this is your boy Trikoyoji nenda kuwategeza nti tiva ku nsonga ni Dr. Hussein Ninzeza bado mtu ebeke Big Face Official ntera ino okwekumira ku platform ya Dr. Hussein program nsonga ku nsonga zabada omuntu ebeke basobwa Dr. Hussein program nsonga ku nsonga big up yangu wongeme kuntuse n'okugwa yo okay amaina nairobozi yonna abamemba nga nekumira ku channel ya Dr. Hussein Media bananze tivuaku nikwensibira anga nongera nokubanga mbategeza abembi mwena na buli muntu asobola okubanga kaje kitufu Dr. Hussein choli kolani kwawawo oliwo itembo kubanga munango onkole aka video aka Dr. Hussein zena nkozeyo drop mu bulungi yiyo esobola kubanga ezana ku channel yaife buterevu wano ku TikTok tukikubirawo ate kabiri ku YouTube kyaba kikambwe ino nkobye wano tukubirawo ate ku YouTube kyaba kikambwe ino otavaawo nsonga ku nsonga niwe nsonga.